Reka ngusuhuze nanaguha ikaze we dukomeza kubana umunsi ku munsi mu makuru hano tugenda tubagezaho agiye atandukanye. Muri uyu mwanya tugiye kuba twarebera bimwe bigize mu ruzinduko Donald Trump yaje kuba yakorera mu gihugu cy'Ubushinwa, aho yaje kuba yarukora uyu munsi mu gihe cy'imyaka irenga 10 yari ishize adaheruka muri iki gihugu cy'Ubushinwa, dore ko yari aherukayo mu mwaka wa 2017, akaba yaje kuba yakongera kugirirayo uruzinduko aje kuba yagirirayo bitewe n'ibi bibazo bya biri kugenda biba iriya hakurya, we n'intambara we na Israel baje kuba basoza kuri Iran. Ni bimwe mu bigize uru ruzinduko rwe, tugiye kureba ese n'ibiki bari buganire muri uru ruzinduko, yajyanye n'abandi bamuherekeje. Uru ruzinduko aje kuba yagera mu gihugu cy'Ubushinwa rwitezweho ibiki, dore ko iki gihugu cy'Ubushinwa ari kimwe mu bihugu, ko ari ibihugu bibiri, kimwe gifata ikindi nk'abakeba, Amerika ifata Ubushinwa nk'umukeba wacyo, dore ko bahora bahanganye nyine n'ubundi nko mu bisanzwe, cyane ko Ubushinwa bwihaye intego ko mu mwaka wa 2035 bushaka kuba ari cyo gihugu kizaba gikize ku isi, kiri ku mwanya wa mbere, gishaka kuzaba cyararenze ku Bushinwa. Akaba ari nabyo biba bitera amwe mu makimbirane abagiye ari hagati y'Ubushinwa na Amerika. Tugiye kureba ese ibi bihugu byaba bigiye kuganira ku mubano wabyo utameze neza, bikaba byaba bigiye kunononsora, bakarebera hamwe iki kibazo kizamuka ry'ibiciro hirya no hino ku isi, wenda bakaba bagira icyo babikuraho, cyane ko aribo bigira nk'abagenga b'isi. Ndaguha ikaze turebere hamwe ibigize uru ruzinduko rwa Donald Trump yaje kuba yagirira mu gihugu cy'Ubushinwa. Yego, nk'uko nari mbigarutseho, Donald Trump yerekeje mu Bushinwa mu ruzinduko yitezweho kuganira na mugenzi we w'igihugu cy'Ubushinwa ku ngingo zitandukanye zirimo ubufatanye mu by'ubucuruzi, umutekano mu karere n'uburasirazuba bwo hagati n'ibindi bigiye bitandukanye. Donald Trump werekeje mu Bushinwa ku wa 12 Gicurasi 2027, aheruka mu Bushinwa mu Gushyingo 2017 ubwo yayoboraga Amerika muri manda ye ya mbere. Icyo nicyo gihe yari aherukiyeyo, urumva harashize hafi imyaka irenga 10. Yavuze ko yiteze ibiganiro birambuye ku ntambara ya Iran, cyane ko kino gihugu ari cyo kigura ibikomoka kuri peteroli byinshi cyane by'igihugu cya Iran, kuko iki gihugu cy'Ubushinwa kigura ibikomoka kuri peteroli byavuye muri Iran bingana na 80% y'ibiba byavuye muri Iran. Donald Trump abajijwe ku bijyanye n'intambara ya Iran, Trump yagize uti: "Sintekereza ko dukeneye ubufasha na buke bw'Ubushinwa. Intambara tuzayitsinda mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Tuzayitsinda mu mahoro cyangwa mu bundi buryo." Uwo ni Trump yaje kuba yasubiza uko nguko. Murabizi ibyiwe byose aba ari ukwihagararaho. Intambara biragaragara ko Amerika yagiye icika amazi, namwe mwagiye mubibona. Ubundi twari tuzi ko Amerika ari cya gihugu iyo kivuze nyine ngo turavuze dutegetse iki, twari tuzi ko ari kimwe, ari ijambo nyine ivuze ari iryo, iyo ivuze bugomba kubahiriza ibyo ivuze. Dukomeze inkuru. Biteganyijwe ko Trump azagirana ibiganiro na mugenzi we w'Ubushinwa ku wa 14 no ku wa 15 Gicurasi 2016. Ku wa 11 Gicurasi, Trump yabajijwe icyo atekereza ku kibazo cya Taiwan n'Ubushinwa bufata nk'intara yabwo, ariko Amerika igakomeza kuyigurisha intwaro nk'aho ari igihugu cyigenga. Trump yavuze ko ikibazo cya Taiwan kiri mu byo azaganiraho na mugenzi we w'Ubushinwa, ndetse ashimangira ko azi neza ko uyu mukuru w'igihugu adashaka ko Amerika ikomeza kugurisha intwaro Taiwan. Ati: "Nzabiganiraho na perezida. Ntabwo nshaka ko tubikora tugurisha intwaro Taiwan, ariko ibyo tukabiganiraho. Icyo ni kimwe mu bintu byinshi tuzaganiraho ubwo nzaba ngeze mwa kiriya gihugu cy'Ubushinwa."
Zimwe mu ngingo ziri buze kuba zigenda ziganirwaho muri uru ruzinduko rwa Perezida Donald Trump, bijyanye n'uko Ubushinwa bugenzura igice kinini cy'amabuye aboneka hake ku isi ndetse bukanayohereza mu mahanga ku bwinshi. Biteganyijwe ko iyi ngingo n'izindi zitandukanye zijyanye n'ubucuruzi nazo ziza kuza mu ziri imbere ibihugu biza kuba biganiraho. Nubwo mu myaka ishize Ubushinwa na Amerika byahanganye mu bijyanye n'ubucuruzi, aho Washington yakunze gushyira imisoro iri hejuru ku bicuruzwa byavaga mu Bushinwa, mu Ukwakira 2025 impande zombi zabaye zishyizeho agahenge k'iyi ntambara y'ubucuruzi kangana n'umwaka. Trump na mugenzi we Jinping bari bahuriye mu nama yabereye muri Koreya y'Epfo, ubwo bemezaga aka gahenge k'umwaka ko kuba bagabanyije, kuko buri wese yazamuragaho undi imisoro, undi nawe bikamwereka ko ntacyo bimubwiye nawe akazamura ubundi. Nyine iyo ni intambara yagiye bahanganisha, twagiye tubibona uko byari bigiye bimeze. Ni muri cya gihe Trump yari yagiye ibihugu bimwe na bimwe agenda bishyiraho imisoro, hamwe akabihanika kandi akabihanura. Iyo niho twagiye tubona iyi ntambara yagiye ibasi. Twavuga ko ari ku gihugu cy'Ubushinwa byabayeho, gusa na hano muri Afurika hari ibihugu bimwe na bimwe yagiye abikorera. Uyu Trump waje kuba yagira uruzinduko mu Bushinwa ntabwo yagiye wenyine, kuko yagiye ajyanye n'abayobozi b'ibigo bikomeye byo muri Amerika nka Elon Musk washinze Tesla n'ibindi bigo bigiye bitandukanye nka SpaceX n'abandi bagiye babihagarariye bagiye batandukanye. Ndabamenyesha ko Trump waje kuba yagira uru ruzinduko mu gihugu cy'Ubushinwa. Muri iki gihugu cy'Ubushinwa mu minsi yashize nibwo twabonye umuvugizi wa Iran w'ububanyi n'amahanga Abbas Araghchi, nibwo twabonye yari avuye muri iki gihugu cy'Ubushinwa, mu gihe Amerika yari izi ko yiteguye kuba yagirana ibiganiro, kuko Amerika yavugaga ko batazongera kuba bakurira indege ngo bajye muri Pakistan bajye mu biganiro by'amahoro. Ubwo Amerika yabaga yizeye ko bazurira indege bakaba baza bo bakabasanga muri Amerika bakagirana ibiganiro, nibwo twabonye uyu muvugizi wa Iran umubanyi n'amahanga, twabonye yurira indege we yigira mu Bushinwa. Bikaba byaba biri kuvuga ko ashobora kuba agiye mu Bushinwa agiye kujyana ingingo, mu gihe Donald Trump azaba yageze mu gihugu cy'Ubushinwa, ingingo Umushinwa agomba gutambika imbere ya Amerika kugira amahoro aze kuba yaboneka, cyane ko byagiye bigaragara ko Ubushinwa bufite uko buha inkunga Iran muri iriya ntambara, kuko twagiye tubona amakuru agiye atandukanye avuga ko ubwirinzi bw'ikirere bwa Iran bwabashije kuba bwashegeshwa. Iran ikaba aribwo yari iri kurasa ibipimo byayo ntibigire aho bishaka. Bikaba byari biri kuvuga ko Ubushinwa bwaje kuba bwatera Iran inkunga yo kubafasha, ikabaha tekinoloji izajya itagetinga ahandi aho bashaka gutagetinga igisasu akaba ariho kigwa. Twagiye tubona bagenda basenya ubwirinzi bw'ikirere bwa Amerika bugiye buri mwabira bihugu bigiye bitandukanye, aho babaga bagiye bashinga ibirindiro. Ibyo ngibyo rero byagiye bigaragara ko byari bigiye bifitemo ukuboko gukomeye cyane n'Ubushinwa. Ubwo uwo muvugizi wa Iran wari waje kuba yerekeza mu Bushinwa, bikaba byari biri kuvugwa ko ari imwe mu mirongo yari ajyanye mu Bushinwa bashobora kuza kuba baganiraho na Iran, cyane ko Iran n'Ubushinwa ari abafatanyabikorwa bakomeye cyane. Twabigarutseho mu bucuruzi, ni bamwe mu bantu bakorana cyane. Si ibyo gusa biri kugenda bivuga. Ejo bundi Donald Trump akibona ibisubizo Iran yari imaze kumuha, yabuze ayacira n'ayamira, avuga ko agahenge karangiye bitewe n'umwanda w'ibisubizo Iran yamuhaye. Avuga ko uyu mwanda atigeze anabona umwanya wo kuba yawusoma. Ni bimwe mu bisubizo Iran yaje kuba imuha itinze inamusuzugura cyane, ko Donald Trump akimara kuba yakohereza urupapuro ruriho ibyo bagomba kuganiraho, yaje aza mu itangazamakuru avuga ati Iran igomba gusubiza mu munsi umwe mu gihe kingana n'amasaha 24, genda byize nibwo igomba gusubiramo. Ariko Iran yaje kuba yabasubiza mu gihe kingana n'ibyumweru bigera kuri 2, ikigaragaza agasuzuguro Iran biri gusuzugura Amerika, n'agasuzuguro kari ku rwego rwo hejuru.
ni ibyo ngibyo biri kuba biboneka muri aka kanya, reka tuze kuba twategereza izindi update zaza kuba zaboneka, izindi update zaza kuba zaboneka kuri uruzinduko Donald Trump yaba yaje kuba yagira mu Bushinwa, tukabaza kuba twabibagezaho. Gusa hari byinshi biri kugenda byibazwa, kuko abantu benshi bari kugenda bibaza ati ese intambara yaza kuba yatangira, kuko Donald Trump akimara kuvuga ati ni umwanda yabahaye ngo agahenge kavuyeho, Donald Trump yaravuze ati ubwo agahenge kavuye ni ukurasana. Iran nawe yahise isohora itangazo iravuga ati muze kwibeshya muturase murebe ikintu, mukore ikosa rito cyane muturaseho murebe ikintu turi buze kuba twakora. Hakaba hari n'andi makuru mu ibanga, andi makuru avugwa mu ibanga ko Iran yaba igeze ku rwego rwa 90% rwo gutunganya igisasu kirimbuzi. Ayo makuru akaba avuga ko nubwo bavuga ko bamwe mu banyabwenge ba Iran, mu bayobozi bakomeye cyane bari mu bijyanye no kuba hakorwa igisasu kirimbuzi, nubwo bavugaga ko bishwe, biri kugenda bivugwa ko Ubushinwa na Iran bifite uburyo biri gukoranamo, bagaca mu nzira yo mu mazi, aho essence n'ibindi bikoresho bikomeye cyane biri kugenda bica mu nyanja, mu mazi, aho n'abahanga mu gutunganya ibisasu kirimbuzi baturuka mu Bushinwa bari kunyura mu nzira yo mu nyanja, ubundi baza muri Iran, akaba aribo bari kuba bafasha Iran kuba yaba iri kugenda itunganya igisasu kirimbuzi. Bakaba baravuze ko none atari ukubihisha, bamaze kugera kuri 90% yo kuba batunganya igisasu kirimbuzi. Hakaba hibazwa ese Iran yaba yujuje iki gisasu kirimbuzi, Amerika ikaba yakongera kuyishyiraho intambara we na Israel, Iran ikaza kuba yabakura akantu, ikaba yaba yakirekuye, cyane ko muri aka gahenge habayeho kwiyubaka cyane gukomeye cyane ku mpande zombi. Iran yagiye yerekana noneho ko ifite uburyo igiye kugikoramo utuntu twayo, noneho ko nta kuyivugiramo, cyane ko biriya bitero bagiye batera ku butaka, bitewe n'uko Iran ibika ibintu by'intwaro mu buvumo, bisasu byagiye bigera kuri bwa butaka, byagiye bituma bwa buvumo bumwe na bumwe bugenda bwifunga, intwaro zikifungiramo. Akaba ari nayo mpamvu twabonaga Iran bari kuyisegesha cyane, ariko kuri ubu ngubu yaje kuba yakitegura bihambaye kurusha n'uko bayiterambere yari imeze. Ese imirwano mu gihe yaba yongeye kwisubiramo byagenda bite? Hacura iki? Intambara ninde uzayitsinda? Iran ntabwo ishaka kuva mu ntambara imanitse ivuga ko yatsinzwe, kandi na Amerika uko tuyibona na Donald Trump ntabwo ashaka kuba yamanika ave mu ntambara avuga ko yatsinzwe. Hari buri wese ashaka kugenda avuga ko yatsinze, n'undi ashaka kugenda ko yatsinze. Reka tube twategereza turebe aho ibi bintu bizahirira, tuzajya tugenda tuba updates zibigiye bigezweho umunsi ku munsi. Ndagushimiye ko ufashe umwanya wo kubana natwe, aha ntahandi ni kuri KGE. Komeza ubane natwe, udushyigikire muri byose, kuri subscribe, like, share na comment, ibyo ushoboye ubikore. Ndagushimiye, urakoze cyane.